Thutha wa Mihang'o ya guthikurio kwa miiri mutitu-ini wa Shakahola kaunti-ini ya Kilifi kurugamio kwa ihinda ria ciumia 2, riu Ikereka ria gatatu ria Mihang'o niwe igacokereria muthenya wa ruciu. Minista wa ugitiri wa thiini Prof Kithure Kindiki no uheanite murugamo uyu ari kaunti-ini ya Kirinyaga, akiuga ati gukinyiria riu miiri 242 niwe thikuritio na Mihang'o no irambite kurugama niguo kuhe kanya guthurima kwa miiri 129 iria thikuririo Ikereka-ini ria keri. Wakati tulikuwa tunafunga awamu ya pili, tulikuwa tumeona makaburi ya halaiki 10, lakini tumeona makaburi ingine ya halaiki zaidi ya hiyo 10. At the moment we are looking at about 22 mass graves. Na katika kila kaburi kuna watu wengi. Hamwe na uguo, Kindiki augite ati ona kamiti ya andu 17 iria yathondekirwo ni President William Ruto ya kuheana mendekithia mauria dini cibatie ni kuramatwo guku bururi-ini ikambiriria wira wayo muthenya wa ruciu. Ningetaka waumini wote wa Kristo wenzangu na viongozi wetu wa makanisa waongee na serikali, mtuambie kama mungetaka tuendelee kukaa vile tulivyo, tuwe na makenzi wengine ambao watatumia injili vibaya kuua watu, ama mungetaka mabadiliko. Na gukiri uguo, Kindiki ni aheanite mukana kuri atongoria a kidini aria mangikorwo na mahunjio mogomu ta maria marakoretwo makihunjio ni muhunjia Paul Mackenzie na kuri aetikia marathagwo mehinge niguo monane na Ngai. Ende witikio uyu uracungiriria ikuo ta king'uki. Those who are hiding in other religions, your time is up. We will smoke you out. No amount of misusing the Bible, no amount of quoting the Constitution will save you from justice and from accountability. Muthenya wa gatano kiumia githiru, Mackenzie na andu angi 16 aria nio ekwirwo nene a ikuo cia Shakahola ni mathirwo ni igoti mathie na mbere na kuhingirwo rumande nginya gatatu ga kiumia giki, riria igoti rigathikiriria ihoya ria mwena wa thitango ria kuhingira ekwirwo ya ihinda ria mieri 2. Sababu mahakama zetu za ingine tunaambia watu huyu ni mkora ameua watu, wanasema iko haki, sijui katiba gani inatumika, wanaachilia. Hata wakimwachilia ule bwana atazeekea pale jela, na atatoka jela aende akakutane na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Guthikuria.